Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angka si paimang maelo mak dampe-dampe ia naritu papasang pakka campuranna nabita sallallahu alaihi wasallam. Nabita sallallahu alaihi wasallam makadai bahwa leran-leranna matanna yarigi makadaki sejuknya mata beliau angkai rilala sempajang naikia wasiat pakka cappuranna riwattu maelo na mate ia naritu. Jagalah salat yargi makadaki tajagai sampajakta. Pole rikitab ka Kanzul Ummal maega hadisa na riwayatkan ngi pasang pakacappuran na nabita sallallahu alaihi wasallam. Salah sidinna yanaritu hadisa pole risayyidatina Ummul Salama radhiyallahu anha. Makkadai sadda pakacappuranna nabita sallallahu alaihi wasallam riwattu masusana mak bicara ia naritu tajagai sempajang tak nania atau ki ri Allah Ta'ala atau ki ri Allah Subhanahu wa Ta'ala rilalanna jagai hak-hakna hamba sahaya. Hak desa pada toha denre nariwayat katoi pangluta Ali radhiyallahu anhu makkadai papasang pakacappuranna nabita sallallahu alaihi wasallam ia naritu napasangelak deki makkada jagai sampajang tak nenia atau ki lao ri Allah Subhanahu wa Ta'ala rilalanna papolei hak-hakna hamba sahayae pole rilalak kitana jami'us sakir utambaya toki cede alat birenna sampajange makkadai patasawuf yanaritu Syekh Syakik Balki rahmatullah alai yanaritu papasanna sappai limae rilima onroang yanaritu barakakna dalle risampaja duha. Nomor 2 cahayana ki buruta risampaja tahajud. Nomor 3 lomo-lomona pakkutanana mungkar nakir rilalang abacang akorata. Nomor 4 pannaunganna Allah Ta'ala riwattu hisab rilala sikirita pole rikita nushatul majlis makoniro wala pak dampe-dampe mamuariki angka salama topada salama riasori mondri mamuariki angka ki papolei barakakna pamasena panguluta nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabe welo madeceng lau pada idi manang tadukungi channelna sila surata iye rubas pakampi mamuari angka mananungang mak dampe-dampe rilalang bahasa ogi lestarikangi bahasa ogita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.